Kwa Mkristo yoyote usiyejihusisha na vita ya kukomboa waliofungwa, unaishi nusu ya kiroho, yaani unaishi chini ya kusudia. Mkristo yoyote usiyejihusisha na kazi ya uokozi, kazi ya uokozi, unaishi chini ya makusudi ya Mungu kwa ajili ya maisha yako. Mkristo yoyote asiyejihusisha na kazi ya uokozi rafiki yako, ukienda mbinguni una kesi ya kujibu. Una nini? Una kesi ya kujibu. Mkristo yote ambaye wewe maisha yako ni kustarehe, hautaki kujihusisha na kazi ya uokozi, kuna hukumu ya kujibu ya moto sana.